na tungeomba watoto wetu wapangwe kulingana na miaka vile wako kwenye miaka. Tutasaidia na watu wa familia kwa sababu najua wao ndio wanaweza watambua vizuri mmoja wao. Mudumu tu wa family na deho era megututeithia kuruta ciana iria citu mathi maungane haria na pastors tubange ciana citu kuringana na miaka uria mabangitwo thiini wa program na ni njugaine gutu deho pastors tunaweza enda pale pamoja na familia. Watoto wa familia tafadhali ningeomba tukaribie. Family members tafadhali, family members nega mututeithie gukua mahua, mututeithie gukua mutharafa na gitio. Tuanze na yule mkubwa, huyo mwingine hivyo hivyo. Ona mote kaseto dina ihenya ageni itu matana kinya tafadhali. Pastor Dominic no mututeithie kumabanga. Ona mote kaseto dimujire hoye nega niombe mchungaji Ben na mchungaji Gadiro wataongoza. Asante. Aramaro ya mahua. Na mahua mahua na ihenya tafadhali. Asante. Tujitie nguvu katika jina la Yesu. Amen. Asante. Nataka tuombe mkiwa mmesimama hapo, tuombe. Rekei tuhoe. Mwathani Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, twakĩria rĩĩtwa rĩaku mũno igũrũ rĩa marĩĩtwa mothe. Rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo rĩgĩrĩte marĩĩtwa marĩa metanagwo gũkũ thĩ. Twĩna gĩkeno nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya ũyũ na ũgatũhe rĩera rĩega. Tũkĩanjia igongona rĩrĩ rĩa mũthenya wa mũndũ twahoya gũkorwo hamwe na ithuĩ. Ũmĩrĩria family, ũmĩrĩria arĩa othe Ngai witũ matigĩtwo. Tũgĩtongoria igongona rĩrĩ Mwathani, twakũhoya ũkorwo rĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ na ũtũrathime. Rĩu Ngai tũkĩruta mĩĩrĩ, ũmĩrĩria family, na ũmĩrĩria ona ithuothe tũkĩte kuongoreca hamwe nao. Ũtũteithie no twĩke wega nĩ tondũ ũrĩ Ngai mwega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Nikiomba mchungaji Gadiro, mchungaji Ben, mtuongoze kulingana na miaka, alafu tukuje pole pole praise and worship, mtupe wimbo moja mpaka tufike hapa. Amen. Asante. Wacha tuimbe hiyo tukiwa tumesimama na heshima. Watu wa matini tafadhali, tunaimba. Mama kama utuongoze. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe. Asante, tunaweza leta tafadhali. Katika safari yangu tatembea. Family members, tafadhali. Family members.
upande wa family, tuachie wachungaji hapo sasa watapanga. Tafadhali tuwekelee misalaba na tusaidie na mtu mmoja wa familia tafadhali. Tutigakikire mudarabori utari wori atariho. Thank you. Huyu ni nani? Huyu ni Brenda. Brenda ndio huyu. Ni vizuri kusoma. Asante. Okay, thank you. Ndio waya tugateni tushoke area. Juga na kuna na abisha tafadhali family members. Asante wachungaji, tunaweza enda pale kwa mheshimiwa tafadhali. Na nitaomba praise and worship. Wakati wageni wetu wataingia, sisi sote tutasimama. Tumpe mheshimiwa wetu nafasi. Niombe mchungaji Gadiru, Pastor Gadiru tafadhali kuja tusaidia familia kuweka. Asante. Tutaabudu Mungu tukiwa tumeketi. Wakati wageni wetu watafika, tukiongozwa na mheshimiwa wetu, tutasimama sisi zote katika jina la Yesu. Tuendelee Mama Kamau na worship katika jina la Yesu. Tigaware mwana wako kidu irira dushia ngoro yako esikia hotire tigawataragerio ajera yatire mone mekikaya nipoyo mewega iguru Bwana ni wako yote